Kita sobai pi ki parlo ki bisran bentai yak daga video hak daga chana. Pyntikna Christophe Galtier bol Messi undon benta berketim. Haka jingialehkai persya ke Baryern Munich haka UEFA Champions League. Hatin bol Messi belum mensau ke jingialehkai persya ke Marseille haka round 16. Jangka Coupe de France lane French Cup haka bak PSG kala syaramno hakmat ke Marseille da arla iwe kol. Kum takat kum keripot kabil menkat sini. Manager jangka klub PSG Christophe Galtier Pyntikna bol Messi lokwai nak nak jingman sau baru sadon benta berketim. Haka jingialehkai persya ika Baryern Munich haka first leg jangka round 16 haka UEFA Champions League kamar salom haka kasantarik menta udnai haka po shibaje laipo am te parlok session bin Pyntikna nak betau Messi up update kepada mai bat kepada sa atau Messi Pyntikna ne bon konyo nak ni cimasa bar nyo bentaru jingialehkai haka jingialehkai persya ika Baryern Munich haka first leg jangka round 16 haka UEFA Champions League te parlok tangkini ki kubur min sekendu haka wipat ke video kublai shibun